paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Abot-abot mo't to'y pagbilagan iti iray. Hay pangbuludak nga tanaya iti pagbilagan. Agbilagak kuma iti iray. At dansamot pagbilagan ni Kuwarog. Yung kabasit buludin na. Kasla mabainak mo't amapan bumulod. Amangan no dinak pabuludan. Ay kating kapadasin na. No ipabulod na, di nasayaan. Nalata iturturod ko ti mapan bumulod. Aganos ka, tapisang-pisang mga raw ti pagbilagan. Imbag, inton makagatang ka. Nagriga lakit din ay atibiyag. Agbubulod da tao. Nakaumay kamot dito'y balay ka, nanatuyang. Anya ka titi may paikokan ka. Nagbilag ka maagayam iti iray Kuwarog. Umayak ko mabumulod iti pagbilagan. Pasensya ka ta nagbilagak mait. Awan nga minti bagas kaon. Nagbilagak ta inak to ipabayaw. Ay, anya nga road kat nagbilag ka mo't. Ala, ina nga rudan baraw. Ay, at pagbilagan ni kagawad ko anang nana. Isulangan ting kabuludan. Adda pagbilagan na. Kat awan mo't irik na. Saan mo't nga agtaltalon? No at magatang na nga irek, ibilag na, sakbay nga ipabayo na. Kasta ka day. Sige nga raw, tainakman buludan, Kuwaraw. Papanamon, Maray. Naggapukan samot di tabalay ni Kuwarog. Wan Maray, mapan ko kumabuludan ti pagbilagan na iti iray, ngam nagbilag mo gayam. Jay ko mapagbilagak ti ipabulod ko ken ka. Ang nakarikap mo't kan balay may. Adangamin papanak. Imbaga ni Kuwarog, ajay kanu pagbilagan ni Mari Kuanang. Wan Maray. Ada pagbilagan na. Awan nga minon bagas may. Masapol nga ibilag pa'y tirek, sakbay nga ipabayaw. May mayat mutlaeng no maipas ni Air. Nang runa no nakurang tibilag na. Sige nga rod, Mare. Mataktakan iti papanam. Ay, saan mo't kit de, Maray? Maray, bumuludak man iti pagbilagam. Nagbayag ka man nalon. Di ka pa'y nakagatang iti pagbilagam mo't. Adda pagbilagak, Mare. Ngam iti agbilagak. But-but mo't gayam. Adi da itam nubot-bot. Narukupen. Saan abali at isublik mo lang ti pagbilagam inton maakas ko ti bilag ka. Pasensyakan. Ngam makumikumak. Diyak masango amapan birokan. No sa dino ti ayan na. Ala, inangarudan no di mo kayat ngay pabulod, Mare. Gumatang kayo nga men iti pagbilagan yaw. Tapno di kay bumulbolo na kasta. Ayan na nga, ito binulod mo ang pagbilagan. Awan mo, tiimot mo. Nagbilag mo gayam ni Kuwarog. Ni Mari Banang, adang amin na panan na iso adina na ipabulod. Nimot baak, di na kayat tig pabulod. Pay nga, adi na ipabulot. Gumatang takano iti bukod ta pagbilagan. Imbaga na dahi taking ka? Iso ana ba inanak? Nagawid ka di na oras. Ay, hala, bayamon. So di na kayat nga ipabulog. Kanyakay nga raw, kukuha na may. Kaslasaan kami nga kumaray. Saan aga puta kumarim ti may sa ataw? Kit nasaya at akanayon. At dalat tamadi akababalin na. Uray kumarim. Violet, saan ka di nga imay bimulod ni Marituyang kan ka? Saan mo't nga imay dito'y balay, nana? Anya ayati buludan na kanaw? Bumulod kumakano ka ni Kuwarog iti pagbilagan. Ang inusar mo't ni Kuwarog ti pagbilagan na. Napansiguro bimulod iti sabali, Ay, nalabit akasta. Naamak, asaan kano a pinabuludan ni Mari Kuanang? Ni, apay nga ita di na pinabuludan. Ay, kimaruman siguro ni Mari Kuanang. Adang agpay supakpakaron na no daduma. Ay, saan laeng ano daduma? Ay, numaminsan nagsuplada pa'y.
Ay, kasimot ani na natuyang. Anya nga tangay, ti makunana, tadida pinabuludan. Diluto kami kadagiti kagayim ko ijay ti karayan. Mabalin ka di abuludak di dakla kaldiram kagawad. Apay adito, iti pagbuludam. Ijayan ni uncle mo ati ing kapagbuludan. Ay, asidig nga rin di tao eh. Mapanak pa ilang ijay, kat agap apura kami kadagiti kakadwak. Uray agap apura kayaw, di na kiramraman. Ginatang ko da ijay nga aramatag, sana para bulod. Isublimi, mate. Ay, ing ka bumulod iti sa balay. Alang araw, no di mo kaya tagpabulaw. Won, di nakdisturbon, tadar aramida. Nagsubli ka, Mat Kwarog. Saan ka di ako amapan kayo kadagiti kakadwam ijay karayan? Ing kayo agkamal kunamsa. Wang, ngam nagsubli at tabuludig ti kaldiro yawan tay. Paglutuan min tunual daw. Ing kaalaan ijay kusina. Ay agpadigo kayon tumot no adda makamalan nyaw alamas. Reglado antay. No lakit ado ti makamalan may. Ikanda kayo kini anggal. Ing kay nga rudan, bareng ado ti makamalan nyaw. San minto nga ikan ni kagawad ko anang? Tadi nakat nga ipabulod ti kaldiro na. Nay, napan ka kadibimulod ken kuana? Isuti mo na napanak. Ngam para ken ko anak kanulang di kaldiro na. San kano para bulawd? Ay, nayan ni Mari Kuanang. Ay, liklikan dagiti kaaruba na no kasta ti aramiden na. Papanan yung kwaraw. Ang damit tugot yung kaldiraw. Burakan mi ti ramami di karayan. Kahit mo ti umay, tata. Apay, da kayo ti akin ramay, ti dakkel aramay, di karayan. Punta ta. Nakalagip kami amang burak. Umay ka ano kayat mao? Apay nga, asan nyo akadwan ni pare inteng? Sana makaumay, tadang amin meeting na ilay. Alay, taumaya mo nga raw. Alaag tinalawaan nitkaw, taramatin tayap. Mayat sangag paiso tinit mo ata nalawa. Tingamin intugot mi anit kat basit lang. Way, kwaraw. Ala, tinak nga rod, alay. Imbag ata inawis ni Kwarog ni Badong ko anapan mo't ijay karayan, Maray. Ay, simurot ni Badong mo. Un Maray, inala na pa'y ajay nalawa anet nga aramatin da. Sa bali mo tinala ni Kwarog ijay balay, tadjay dakkel akaldirok. Saan ka nung amin nga impabulod ni Mari Kuanang ti kaldero na? Manipod pinabainan nak ni Mari Kuanang idibulbuludak ti pagbilagan na. Nadidigra ako na bumulod kun Kuana, Maray. Isungarod nga imbaga ni Kwarog, adi na kanupadigwan ni Mari Kuanang, uray ado ti makamelanda. Ay uray siyak mo't Saan kumot akayat apadiguan? Imot mo nga main. Ang no ti maysa nga imot kat imutan. Kasla agpapada kayon nga imot. Makapadismaya mo nga minti aramid na, Maray. Bayam amarik nana mo timparik nana tapno makaamiray. Naipalikmot tayo, tinay, iti aglawlaw ti rama. Sapay ko ma, tado ti naglamang alamay, ti tao nagdagitinay, bunto na batbataw kan kay kayaw. San lang nga dahi titira mamay. At dapay di ta baba. Numalpas tayo ang maburak dahi tao eh. Hintayo manan di ta baba. Paglaki din tayo nawis dak, warag. Una imbag ta nairana na sa lauda ka, di umay kami kumadito'y karayan. Aglalaok ti makita nga anak ti lamas iti asidag. Adda bunaw, adda pa'y babasik nga udan. Bareng adda maala tayaw, adda dakkel nga udan, kwaraw. At dapay kumakiwot Ay nagmayatan ngay, makaala tayo iti kiwit ako na. Lakwan nakman iti mantika, Mare. Agprito ako ma. Ngam awan mo't gaya man mantika, may. Mabitla ang tamanga laak, Maray. Ay, malagip ko gayam. Imay ka no bumulbulod ni Kwarog itay iti kaldirom. Anya nga minti iluto da ije karayan aya. No plano dati ang picnic, ay di da iramraman ti kaldiraw. Ay, imay na inala ti kaldirok ijay balay.
Imbagla apaglutuan da itiin na poy. Napanda nagkammal. Imbag kumamot no kargaan da iti lamus inton isublida. Imbagamot kit din ni Kwarog akargaan da. Nulakit at damaala da. Ay, kasta ka day. Uwin gayam. Mabitlaag, taalaag dya mantika agat gatagam. Oh, adaw. Ay, agyamanak mare. Inak nga rudan. Diyak na panunot nga agpaisaw. Impabulod ko kumadya kalderaw. Tapno ikandak mat no ada maala da. Di mat nga min imbaga ni Kwarog ang mapanda agkamal. Apay ngawan oray may sa atanod ijay barangay hula na. Ay, di da ka di imbagaken ka. Napanda Kwarog ijay karayan. Binurak da tiramada. Kakadwa na dagiti tanod. Uray ni pari badong. Ay, kasta ka din nana. Imbagayo kumaa amang ibingay damot no adda makalapan da. Imay nga rod inala ni Kwarog tay dakkel akalderok. Imbagak akargaan namot iti lamas. Ado kanukit itati udang ijay karayan. Naimas nga aramiden a jumping salad. Ay, wen balaasang kaw. Dayta ti paglaingan da. Nang runakot manginom da. Jumping salad. Una nana, naimas ti jumping salad. Nagado adadakkel nga udang tinaala tinitayaw. Una yay. Ado pa'y ti saan tayo ang nakita di taon nagtinayt. Nakinrabo pa'y lang da ito'y pag-alalaan tayo. Nakalaan ti alat kan kalderaw. Kay karga tayo dagiti lamais. Kan udang. Ay na nagkataon. Ang tata, ang mga no agkurang kit di ati pangikan tayo. Ado nga min tinagapon iti rama. Simbang put siguro ni parintek. Iyawag mo, tao may mangyag iti pangkabilan tayo. Ang tata, mabitlang nga raw tinakawagan niyang kay. Napanggayam nagkamul da Kwarog na nabanang. Wen, Violet. Adada ita ije karayan. Ay sigurado, ikanak ni close friend. Ngamin, saan anaimot day jay? Talaga asaan, Violet? Kan may saan ka anaimot kan kwa na? Iso asaan na kamot nga imutan? Close friend kami ngamin, nana. Iso asaan mi nga imutan titong galmaysa? Kinapudno na. Idi ada nagaram kanyak. Kat iso ti mang kilkilates. In-interview na anaimbag di lalaki. Kate? Kat sinurot na pa'y aji lalaki, nana. Aging gaan na amon na. Nagtatakaw ganyam day di lalaki. Aya! Wow, nana. Ay, nakaamamwam ngamin iti day di alalaki. Imay dito laundry shop ko, Nagkidaw iti danom. Iso a pinainom ko. Tagaya magtatakaw. Isumat lagayam nga agsubli-subli dito'y ayan ko. Ay, naimbag Taawan tinakaw na dito'y ayan mo. Awan nana. Ngamain, tunggal umay. Awagak adagos ni close friend ko araw. Kat umay matan. Isudan tagpatpatang. Violet, nagsubliak. Taada nakitak itay abasket mo nga ada kalub na. Ay, nana. Kagatgatang ko laang. Pangik-ikak iti tinapay. Tapno saan akalungan ti pusa? Ay, buludak man Kurang ka nung amin ti pangikanda Kwarog iti lamas. Ay, nana. Alaan yung latan tabasket ko. Awan mo't kit di kargana Mapaninteng ije karayan. Ipan na dagiti pangikanda Kwarog iti lamas. Bitbitem latan tabasket ko, nana. Wen, Violet. Ay na, naimas to ti sidaan tayaw. Tapres ko, alamas. Syakton ti agluto iti bingay ni Kwarog, nana. Ay, sana bali, naimas ti luto. Wen taalaak nga rudan tabasket mo, tain na ko. Ijay tayo enti kalsada ang agbibingay. Ijay asidag ti tersina ni Maricuanag. Una, tayo tayo nga agsisina mapan kadag iti babalay tayo, tata. Gumatang tayo umutin iti rekadaw.
No kumata pinabuludan nak ninanakwa ng iti kaldiraw, di ka kumamat iti lamays. Saan tayo imot-mot nga main? No kasta, di mo ikan ni Marikwanang. Saan? Tapno may kan iti liksawn, ama di iti agim imawt. Sigurado nga uri ni Tuyang ka. Kat di na kayat nga ikan ni Marikwanang. Ta di na pinabuludan iday. Sana ga po imot tayaw, ngam kaya tayo lang nga makaamiris ni nanakwanang iti maday nga ramid na. Sa bagay, no sana maikan iti leksyon, saan may ngagbalbalew. Dahi tati kayat ka o ama pasama, tataba daw. Di makaamiris ni nanakwanang. Nay, adda mo di tabalas yung ti kalsada da marituyang, kabadong, kwarog, maribanang, kandag iti tanod, na anya nga iti nakabasket, nakakaldiraw, kas kada nakatimba. Ay na nagado nga udang. Hiwot. Bunog. Da- Kanay. Ay saus. Ha? Agduduma lamang. Wa Tuyang, Ha? kaumam nga agsida. Na Wala, ika mangalan iti pangikanta. Kapingayon tayaw. Mana na ikatungan mo't jay kaaruba ta. Ngam saan ko nga ikat ti imot apaindang nagpabulaw. ha, Adumutin kabilyo iti kaldero, kwarog. Una antay. Ay na, Subalait, iti panang pabulod mo kada kami iti kaldiraw. ay nagmayatay. Kasta ti man nagpabulaw, maparaburan ako nada. Ngam na imawt, bayam dita. Ay, suga ko araw. Kukwa na lang ti kukwa na. Ya. Kukwak man ti kukwak. ay, Inakman padigwan ti kaarubak. nabain na nakiti imbaga ni marituyang. Ay naada. Apay nga agpaiso nga inimutak ida idi imay da bimulod. Ita, didak ikan iti nagado alamas a kinamulda. Sapay makasidsida akpay mat iti jampig salad. Ay, wan, inimutak ida. Iso nga ita, imutan dakmat. Ni Kapitan Enteng. Naisarong ka man nandito kabildatan, buyay. Dakos ka di, Manong. San mo't nga ijay balay mo ti papanak? Ijay mo't balay da apong inteng. Anya man ang tipapanami di balay da angkail. Inak lang mo't agpasyar, Manong. Pagpasyaran ay ijay balay da angkail. Ijay parki ati pagpasyaran. Apay ngay, idinapan kay ti balay ti may sa balasang. Kat kunang may ka pumasyar. Parki ka di ijay, Manong. Na, saan ko amayalis ti alipuspos da ito yung nga. Anya nga tati aramida kaya. Sige, Manong. Agtantanamitim kamat dita. Mapana ko ni ijay balay da apong inteng. Pimanaway. Anya nga taman ang tigagara na iti balay da angkail. Ay imbag man, ta nakapasyar ka manen, boyet. Una pong, nasabat ko ni Manong Kwarog di tadalan. Ang kaasimat. Day, apay akaase ako nam. Mapansamot agpasada. Agtantanamitim nga min na pinanawa kapong. Jak amon na niya ti tantanamitim na. Apay ko mga agtanamitem. Agsarsarita kami pa'y matapong. Hindi kwan, nagsardeng nga agsao. Kat agtantanamitim matan. Pinanawa ko na apong. At dala siguro nalagip na. Iso ako nam ang nagtanamitem. Kasta nga tapong. Kas lang amin pimpiman, hindi nakitak nga agtantanamitim. Kunak no asino tinakaawit itinarapot arut-ruting. Si kamagkayam baraw. Una pong tuyang. Nagdadakkel nga min ti binalsig da apong inting. Nagrigat ti agaron. Iso nga inak na ngayo iti ruting. Nalaka nga agpaiso nga arunan ti ruting ngam ti dadakkel abinalsay. Sige apong tuyang. Panawan kayo pa'y ditoy. Sige baraw. Adda kumamot kasken ka nga umay ijay balay may. Awan ka di apo kuyo, apong tuyang. Adda mo't ngam adayuda. Di dalakit di kayat ati agyan ijay balay.
Umayak lang met pumaspasyar di tabalay da apong inting, apong. Uray apo kukla kumamot ti umay pumasyar. Angem, awan met ti umay. Imbag ka ni Mariba nang tanda apo ko na akanayon nga umay dito'y kabildatan. Wen nga rod maray, nagagut pa'y nga ubeng. Uray di da ibabaon kat agunggunay mat. Un nga road, kasi itay nasabat ko, nakaawit iti kayo apagsung road. Kuna na anarigat ka nung nga aron ng ti kayo da Mariba nang, iso anapan na ngayo iti routing. Maayatan ni Maribanang no adaday jay nga ubeng. Nagaga nga main, makaiayaw. Ngam no sadot nga ubeng, amangan no saan apadapawon ni Kapitan Ditaw. Kayat ni Maribanang nga agyan iji balayda, kuna jay ubeng adina kayat apanawan ti inana iji barangay da. Iso mo lagayam ano umay kat saan nga agbayag. Nagmaniho ka na Bartak, manong. Kasanungan no na idong parka. Yan na Bartak. Tinabartak. Di na mo tiyag manihaw. Adayo ka pa'y lang. Mang angot kun nga agat arak ti sangaw mo, manong. Sangaw lang dita. Ang sanak anabartak. Nabanglo ako naman. No siyak ti driver. Sa anak to nga ginom iti arak, manong. Mayat sa asuruang kang agpaiso agmaniho iti tricycle Tano mabarte ka. Sikat imang imaniho iti tricycle ka. Agpaiso, manong. Suruan na ngagmaniho iti tricycle. Dito italang kabildatan. Sana mabalay na mapantay jay ilay. Taubing kapay. Kanawan lisinsyam. Mayatak, manong. Kayat ko tag sursurong agmaniho iti tricycle. Agsubli-subli, madagiti agkasinsin akwarog kan buwit ang nakatricycle iji kalsada. Madlaw asursuruan na ti kasinsin na. Iso ti pinagtugaw na iti ayan ti Manibela. Ay nga ubing pa'y unay ni buyet nga agmanihaw. Ay, anya nga tatinaknakan ayan ni Kwarog amang isuro iti ubing nga agmotor. Kaya't nala siguro ang makasuro ati kasinsin na. Ngam di na napanunot nga ubing pa'y. Minor di edad. Isursuro na la siguro. Di namot siguro palubusan nga agpailay maray. Kaniso pa'y ti mapabasol. No adamade ang mapasamak iti ubeng. Kasta ka day maray. May mayat gam ti agdrive iti tricycle ngam ti agarado. Narigrigat ti agarado, manong. Sana narigat asursuruan ti agtricycle. May mayat ati tricycle apag sursuruan. Tatalo ti pilit na. Sana matumba. Ti motor, ada posibilidad na matumba. Madangran ti agsursuro. Pudno dahi tabuyait. No amom taon, mabalin mo nga imaniho ti tricycle ka o numabarte ka, Hanggang dito italang kabildatan. May parit ka din o mapanak mo ti jay ili, manong. Imbagak itay, asa na mabalain taubing kapay. Awan lisinsyam ko nakmait. Yala anak ko man apong inting iti lisinsyak, manong. Sanda ka nga ikan iti lisinsyam taubing kapay. Uraya, mamadanon mo ti husto nga edad mau. Sakbaya makaala ka iti lisinsyam. Kwarag, awan lat di mo aramidan. Apay nga insurom ni buyet nga agmotor kat ubing pay. Uray ubing pay, no kaya't nati makasursuraw. Saan mo pay nga isuraw? Ada pagmadyan na no ubing pay, nga amunan ti agmotor. Adak mo tamang kita kenkwana. Saan nga iti amin agundaway kat mabantayam? Awan mo tricycle na, nga imanihon ako ma. Uray awan, ta saan pa'y arumbang nga isuro ta minor di edad nga road. Da, nagmunayan anakwanang. Sakka di ti makamaw. Ala, sapay lako mga road tawan dagas sa mapasamak kan kuana. Nya kumangay ti dagas sa mapasamak kenkwana. Kaya't nakadiakadwa na mapandita ka bang ibang barangay tatabadaong. Anya ti aramiden tayo jay. Ada ka di arak abalon tayo jay. No arak lang. Ado ti arak ijay tricycle ka. Ay, ariglado nga rod ako araw.
Kahit balasang ka na, tinta pa siya rin iyay. Anya pa ngay, awanin sa balay. Barang at damatin mang sungbat kanya kabalasang. Ay katagalisto ka ngamin Ipakita manapudno ka iti balasan. Tamno makasawa kan. Isu nga raw tatap no nalaingak asumaaw kat uminumak basait. Sakbayang mapanak iti balay ti balasang asabsabungay. Inak pa yung harot agpalas na mapantan. Tamno di da ka maunaan dito sa balay. Uray sakmat Inak matagpalais. Agkita tamanin di tao itata. Day, nakapulis ka mo ba daw? Papanam? Ada papanami ka ni Kwarog. Na, kanayon kala sumurot kinikwarog na dapapanan na. Surot-surot ka. Anya ay ti parikot mo. Di ka mo ananluain. Uray ka na yun ka mapan makimarmaritis dita tersina. Di ka mo bibihangan. Numapanak man, mabiitak laang. Si Kangay, inton sumangpet ka, nabartag ka. Uray, tasan mo mat akwarta ti pag-ininom ko, kunak manayin. Mala, ditakan. Na, anya nga oras ka man na sumangpag. Ay, diya kamaw. No, adda ka, di isaw. Day, awan mo ti babalay dito nang isardang am iti tricycle. At dapay pag nainta tata. Di tabala si utirang tay ti ayam ti babalay. Kaya't mo asawain, ibatim ti tricycle mo, dito igit ti kalsada. Anya pa ngay. Awan mo ti mabalin na pag naan ti tricycle at dumanon di tapapananta. Sulsulinog magayam daan ti sirsirpatan. Uray sulsulinak di taoy. Angam napintas ti sirsirpatak di taoy. Uray mapasungbat mo. Tapno damit supapak ti banog mo ng umay di tayo. Umadani siguraon. Agsagana kayo kininana tuyang Taalain kayong to aninong kininang into nagkasar kami. Ay na, anytime ko araw, gapas na sika. At nga din maangay akalay sa iya kabildatan, nubilat. Naragsak nga aldaw yaw kukumaray. Ay, Maray, kaduan sa manan ni Kwarog ni Badong Mau. Ay, napanandaman nga tan. Saan samot ang makapanaw ni Kwarog no di nakaduan ni Badungkaw? Naglugan mo't ni Kabadong iti tricycle ni Kwarog. No kasta, saan ang nagpasada ni Kwarog no adamanan na pananda? Saan nga tanga ijay ilay tinapananda? Saan samot nga ijay ilay? Tagimatang dapay nga imo na itiarak, sakbay api manaw da. Na, sa dino ngay nga rudmanan tinapananda. Damdamagak ni Badong idi agrubrubat. Agam di namat imbaga, iso ang masuruna. Mapanak man ni Jay kabildatan. Pag naak nga ta. Iti nga ta bantay when no Jay kalsada. No Jay kalsada. Parang nga da lumabas alugan na pakiluganak. Wen, ijay kalsada langan ti pagnaak. At damat tricycle ijay higit ti kalsada. At da pakiluganak ama pa ni ijay kabildatan. Darasak ti mapan ijay ayan ti tricycle. Ang mga no pumanaw katjak maabutan. At daytan ti tricycle. Awan matao dito Ha? Tayo tricycle ni Manong Kwarog da ito Apay nga da dito ti tricycle ni Manong. Hoy, ang mga nuin taray da ti tricycle na kat inyag da dito Ha? Luganak ti tricycle kat iawid ko ijay kabildatan. At dan pagluganak amapan ijay kabildatan. Maimanihok da ito Gapotad da iba't bati ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na dito'y tricycle. Kat amok no sa dino ti pangiduldulinan na. Anya ti ko na ti kabsat ti sirsir pa time. Nakita ray ti babae. Ay, sinalbag na dyan babae. Pirmi ang resina no ikak iti chocolate. Nakita rin kitiniti sa balay. Ayun, ayay. Hapay ay nagmalas ka iti lubong ni Ayat Kwarog. Diyak man na mo tata. Uray ko no di na inala dagiti inted ko a chocolate.
Rupat chocolate mat day jay. Kamarmaris ngamin ti chocolate ti kodil na. Ay, kaya't mo asawin, nangisay, ti babae. Unta ta, nagngisi ta babae. Yay, Pagan anok mat ngay. apay nga ron na sakit tinakam mo ngay, no nangisit mo ako na. Sayang nga ron dagiti chocolate nga inted ka. Salbagit day. Anya, Adda ka manan, Buyet. Pinanawam manan ni Nanang Baw. At danapanan na apong banang. Ngam amom, nagbiitak ang nakadanon dito'y balayo. At dangamin nagluganak. Nay, asino tinagluganab? Jay tricycle ni Manong Kwaro gapong. Nakitak ang nakaparaday jay sa bali a barangay. Anya? Ay, apay, intaray mo? Saan ko ngayon tarayapong? Nagluganak. Ang mga nun nakarnap. Iso nga in-drive kun angay nyawid ditoy. Ayan ni Kwarog ngay. Tsak amo apong. Eh, kasanungay anapaandar mo? Adda ka di kan katitulba? At day duldulin ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na jay tricycle na apong. Ay, una yun na Kwarog. Ay, kasanun ngay, no sa bali a tao tinangala iti tricycle na. Ha, ayun nga iti tricycle ka. Apay nga ngawan dito yung nangiparadaak. apay ngay, Ay, intaray da lang aro din ti sabsabongan. Pati pa'y tricycle, intaray da. ay, uray intaray da ko pugot na babae. Di da ko mamut ay intaray ti tricycle ka. Nya, apay nga ti pagluganan taitan nga agaway. Ay, dubli malas ti napagtangtay tangal tao. Awan pa imot nga rod aglabas dito yung pagluganan ta. Ay, Kasanungay, sapay nagwatiwat pa'y ti dalan nga agturong iti kabildatan. ay, kasla nagtubak ti langit kanya kita tataba daw. Babae kan tricycle, naggidda na nagpukaw. Ay, iyawag ko na ito yung kiniangkal. Ay, siya tinagsungbat iti cellphone ni Uncle mo taagdigdigaws. Ay, ayan mo aya. Antay, pakibagayo kiniangkal. Di tricycle ka, nakarnap. Anya ang nakarnap asasawam. Ay, agawid ka kitdain. Ayan mo aya. Dak dito sa bali a barangay. Nagadayo da ito yayan ka. Awan pagluganan mi kinitata ba daw, tanapukaw mati tricycle ka. Ay, saan ang napukaw ti tricycle mo? Angem gapo, iti kinalanggong mo, inyawid ni Buyit ti tricycle mo. Iso nga agawid kan, taag sa sarita tayo itinalapa. Napay nganyawid mo ti tricycle ka, Buyit. Ha? Imbagamot idin suro nak ngagmaniho. Ano na bartek ka kat yawid ko ti tricycle mo? Angam sa anak mo ta na bartag? Na kamin kinitataba nga di na oras. Kunak ano nakarnap ti tricycle mo, Manong? Enton maminsan, saan mo apakibibiyangan ti tricycle ko, ha? Ay na, Kwarog, di ka man kundi ungayt. Apay ngamin nga insurom nga agmotor, kat di na pay ammo ti patakaran. Ken may sa ubing pay ni Buyet. Ken imbag tasaan asabali ti nakakita iti nangikam iti duplikit ti tricycle mo. Tano saan ay, amangan no intaray dan na talaga ti tricycle mo. Antay. So ano maminsan, si Kwarog, laglagi pam, saan na tila pangiparparadaam iti tricycle mo? Ay, imbaglakit din, tanibuye tinangitaray iti tricycle mo. Ken, laglagi pam akanayon da iti Kwarog. No agmaneho ka iti tricycle mo, saan ka kuma, anabartag, taamangan no dagas ti mapasamakken ka. O anya, naawatam dagiti imbagak, Kwarog. Ni Kapitan Enteng.
Nagsaba ka matarimwaran, Tata Badaw. Papanam ka day. Ada aming kontrata kanila kay pensyonado. Hoy, nadamag ko ang nabiit mo pa'y analpas ti kontratam kin ni Tomas. Sabali maninday ta. Wain kwarog, nagaburan ngamin yung taltalon da ini nagtudo iti napigsa. No kasta, sikat ti mangikat kadagiti na igabawr. Wain kwarog. Ala, mapana ka, tapno daras ang malpas ti kontrata. Sige, Tata Badaw. Nay, dumot ti kwartam apagsugsugal mauna na tuyang. Ay, kakaiso na anaala ni Badong ko titangdan na nagkontrata. Anya, pagsugal mo titangdan ni Tata Badaw. Pagpuunak laeng tapno umadaw. Kasano ngay numaabak ka? Sa anak amaaba. Nangabakak to pa'y idikal man. Amo ka din ni Tata Badaw ngay sugsugal mo titangdan na. Saan ko nga imbaga? Sigurado nga agung numaamuan na. Agunget mo't gayam. Apay nga roda ka na yun ka dito'y sugalan ngay. Ha? Di kagbidot amang ibagakan kwa na kwaraw. Saan ka di nga imbay ni Mari tuyang di Twitter sena, Maray? Saan mo't maray? Ngam nakita kalimabas itay bigat. Kuna ni Kuwarog ang makisugsugal ka no ti kumarita. Makisugsugal. Nangalaan na ngay iti isugal na. Ay tangdan sa kanumot ni Pari Badong. Ang mga nusaan nga mo ni Kabadaw nga isugsugal ni Marito yang ti kwarta nga itid na kankwana. Ay, daytan ti madi nga aramed. Ti agsugal. Madiday dyan na sumok na. Ado ti manugal adi na maarami ti pagrebagan na iti balay na. Ay, nakunamon, Maray. Adang agpay sumangliway iti trabaho na. Nusugal, ti into na rin na. Mabisbisinak, nga mawan mo tao dito balay. Kaya ngayon nga tanituyang ka. Nay, adda ka mo't gaya mo Badaw. Apay na padam. Awan ka mo dito'y balay, di simbang putak. Napanak gimatang iti meriendaem, taamok ang mabisin ka. Nasaya at may, tamabisina ka. Awan pa'y mamerienda, iya nagtrabaho at. Mala, mapantang harudan ije kusina. Anya ti kayat mau, kapay wano soft drinks. Yung soft drink sign, tanay, nagpudot. Nagsalimuot ti panaway. Mala, mabiit lang nga raw. Anya ka di ti pakakumikumam, takanayon ka pumanaw, Maray. Di talaang mo't maray. Diversyon na kunada. Saan mo't ajay panakibiyang? Hanggang madisamot tan tinasumok mo, Marituyang. Uwan nga rod maray. Di ka pa'y una umay dito tirsinak. Saan ama di day tao ita makaayaw. Naragsak kami ijay nga agkla-classmate. Na, Classmate? Apay, agad-adal katakunam a classmate? uwan nga rod Marituyang. Di mo kunaan nga agad-adal ka. Eh? Classmate iti baraha. Na, Sigay, panawan kayo pa'y dito'y kukumbaray. Babayaw. Nasumok nan sa mutan ti agsugal. Awisan ka man, Pari Badaw. Aginumta. Saan ko pa'y mo't analpas ti kontratak, paray? Saan ko ang maalat itangdan ka? Nudyak pa'y nalpas ti kontratak. Nagbalbaliw kan samot ton paray. Di ka mo makininom ka na kamay. Makiinumak tao, inton malpas ko ti kontratak, paray. Uray siyak tumay, ti gumatang iti inumun tayaw. Namnamaag day ta paray. Ay, kailiw na ka, akainom. Tanag mo na ya, paray. Uray mang parti akto iti kaldeng, apagsasangwan tayaw. Ay, day taman. Mabalin la ko mga umay katulungan iti kontratam, tapno malpas adagaos, katagparti ka iti kaldeng. Ay, mabiitan, paray. Sumagmamanulangay, ngaldaw. At da ka man dito itong itan, nana. Uray sika. Adda ka mo dito'y kwaraw. Ang sana ka makitong ay. Apay nga rod nga daka. Kayat mo asawan, umay kalaang agmulagat di taoy. At da kayo iti boundary iti kabildatan kan sa balya barangay. May pari ti agtong iti ti masakaupan ti kabildatan. O di agpaamyanan kami nga raw,
Tapno saan amasakupan ti kabildatan. Ay, alay, kakadwa! Agpaamyanan tayaw! Tapno awan karbangan ni Kwarog ang mga nawa katatayaw! Nagkapuam ka day, awan kamot itay dito barangay hall. Napahanak ijay pagsusugalan ijay boundary. Ah, May sa ijay ni nanatuyang nga makitungtong ay una yan ni Marito yang nukasta. Talaga amapan makisugsugal. Wan kagawad. Namin ano ang nakita ki jay. At dada pa ijay boundary. Ang amidimbaga ka may parit tagsugal iti masakupan ti kabildatan. Di mendenda iti banda ti amyanan. Paymanta, yawag tayo man iti kapitan ijay abanda. Kanayon ijay ni nanatuyang. Intun namnamain na adandanin agawid ni Tata Badaw. Agawid mo tayo. Ay, kaasimat ni kabadong nukasta. Ibagak kumakin ni Tata Badaw, hindi nagsabat kami. Ang maamakak. Amangan nubugbugan na, ninanatuyang, numaamuan na. Pengay, malamay ngam nakarikap ti balay. Napanan nga ta ni Tuyang. Nabanog kun mabisina kan. Ay, lukata man tiri daw. Mapanak man dita kusina. Anya nga ta tinaluto ang makanaya. Lukata man dito yung kaldera. Hawan mo tinaluto ang makan. Ay, hinak man pa uminaw. Ayun na yan. Pati danom awan. Sa pa makain inumak una yan. Ay, ina man lang makiinuman ni Tatersina ni Marikwanang. Ang mga nuad da ijay ni Tuya. Nay, si kamot ti masabat kumaray, papanam ka day ka maluman. Agvi-video kay dadita ayan ni Marsha. Ay, umaikan, tamapanta, maray. Video kay? Ay na. Mala, inakpay man nga rod kumanta. Sakbay nga agawid ah. Awan pa'y mat siguro ni Badungkaw. Amangan no inton madamag na. Kat umay tumat ijay pag-video kyan. Kasta nga tamaray. No madamag na siguro nga da video kay, umay mat siguraw. Mala, intangarudan maray. Saan kun adinagas ni Mari Kwanang? Tawan mo't ijay balay na. Umay tumat siguro inton madamag na. Sumarunun to siguraw. Mala, intangarudan takayat ko ti agkanta. Awan mo ni Tuyang ko dito Tersina Maray. Di mo ka din nakita tinapanan na. Awanak itay, kabadong. Kasangsangput ka, ta adda na panak. Napanan nga tan ti sinalbag bakitan. Sa pinabambanugak. Ay, lakwan na man nga ron ti tinapay kanda ng Maray. Tamawawak unay. Ay, hun mabiit laang tamangirwara. Oh, atoy kabadong. Uminumak pa'y. Tamakain inumak una yan. Kaut, Una yan. napanan ngay manan ni Marituyang. Taapay nga awan iji balayaw. Diyak nga rod ang mo Maray. Kasangsang pu'y kumait. Mabisina. Midilo katak ti kalderaw. Awan pa'y pulos na lutaw. Ay, una yan ni Marituyang. Tadi man la nagluto, maut. Dahita nga raw, ti pakasurunak Maray. Napanan na nga tan. Nakaumay ka may tatabadaw, katnay, sumipngitay. Awan ka di dito ni Tuyang kaw. Ha? Abay kong mga umay dito ni nanatuyang. Awan mo ni Maribanang dita balay da. 5 ba sitay? Ngamjak mo dinamag no papanan na. Sa awan pa'y naluto iji balay may. Mabisbisina ka na nagapo iji trabaho. Nay, abay ngay. Napanan ngay ni nanatuyang. Oy, ang mga nuadamot dakas na napasamak kan kwa na. Alimang nga rod ko araw, tainak man sa pulay. Ay, sabi na banbanuga ka. Ay, masya na kun kan katatabadaw. Iso ngay bagak man langan tipod na. Ha? Nakitak ideal daw ni nanatuyang. Nakakita am ngay. Ijay sugalan tatabadaw. Sugalan ko na.
Aging gaita nga oras? Kwa? Ay, saan mo ibagbaga kininanatuyang asak tinakaamuan niyaw, makisugsugal? Ay, kasanon na impabak na ti kwarta nga daking kuhana. Ang, kuwagayam tata. Agpabidyo kinimara siya ita. Ang mga nuad da ijay ni nanatuyang. Ay, agyaman na kwaro ga. Mapanak man ijay balay ni Marcia. Isungag paiso ti agkankanta. Uray ko man nakaluton, sagbay anapan ditoy. Kasken ni Maribanang. Ay, agoray ka man. Umay ka man ditoy! Ito ba mabasata? Kwa ba daw? Di mo iguyod, di maka. Masagsakit, anak. Ay, talaga masaktan ka. No di ka sumurot at tatalugad. Batam di, mak. Ibatan ka malagay. Anay. Uray, aklan na patugaw. Ay, sinalbag ka. Inbabay, nak. Darasan, tagawitan. Ijay tangag sarita. Apay ang makapungtok ni Pari Badong nga imay ije balay da Marcia. Imay di balay ko itay. Birbirukan na ni nanatuyang. Gaputasan pa ang nakalutaw kat mabisinin na tataba daw. Ay, sos. Naibagakmatan kini tataba dong amapan makisugsugal ni nanatuyang. Nakisugal manan. Kunak man no naggapu ije balay da. Iso nga inaawis ko anapan kami ije balay da Marcia. Wala kantay. Si kagayam tinangawis kan kwa na. Ti amok kat nakaluton, tamaluman. Uray asino mo't nga asawa Makaungayt. No sumangpit ama bisbisain kat awan makan ama sangputan na. Ay, wenmet Mayat ti kakantaan itay ni Marituyang. Idinapan ingguyod ni Pari Badong. Ayan ti kwarta tangdan ko nakikontrata. Kwa. Daytay. Sumong bat kay tilimpyaw. Ayan ti kwarta ko nak. Kwa ba daw? Anay. Di ka lang arodin nakalutaw. Pati kwarta, insugal mau. Ay, demonyo ka. Ay, nangibag nga insugal ka. No saan mo ka insugal? Ayan na nga raw. Iruar mau, no di mo kaya tapagtalawin ka arabrabi ay dito'y balay. Ay, pagkawanan nakmadahong. Di na ka di pagtalawin arabrabi. Papanak ngay. Ay, bukod mo aparikutin Hingga kay insugalan ti kwarta. Adi ka pa'y mo nakalutaw. Kanya itatikanin ta. No di na kumaingguyaw. O di ijay ta kumayan ni Marcia anangan. Tadamakan ijay. Anya. Ay maray, pautangan nakman ititinapay nga ikapay. Si kalaang maray, ni Badong Mungay. Nagsapa na pan ijay ilay. Ijay kanun nga agar musar. Mapan kanu gumatang iti masida ijay ilay. Apay adi si katibapan gumatang. Di na kun ikan iti kwarta maray. Impaabak ko nga mintinted na kwarta. Ay, impaabak mo nga main iti sugal. Anya nga ita. Ay, kunak nga min no umadaw. Ad-damot anaabak. Madi nga main ti sugal, maray. Awan na sayat nga itden na dayta. Italaan ami iris ko maray. Iso nga ita. Ay di na kun ikan ni Badong ko iti kwarta. Bagmantada ka dito'y batog yaw nga sagsagad na. Sa dino nga'y kumatiayan ko, kwaraw. Napan nga minti niliw dagiti pulis dagiti agsusugal iti pagsusugalan niyaw. Ha? Tiniliw ko nam? Una na. Adda na pan nagreklamo ka dagiti pulis. Tanatakawan da. Natakawan? Wain, nadamag da dagiti manugal tinagtakaw. No adda kay jay, nairaman ka kumaan na tilew. Ay na, agyaman nakta sa anak-anapan nagsugal. No inikanak ni Badong ko iti kwarta, ang mga nunapanak. Adda nga rat pagsayaatan na asaan na ka nga inikan ni Tata Badong iti kwarta. Wan kwaraw, kat manipo dita, sana ko na mapanagsugal.
Agluto akida, iti kanon may kinibadunggaw.